بسم الله الرحمن الرحیم قصه سه مروین کدشکفت ده آسمانه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرماند که ده زمان بره ده سه هوال به هفره چونه ریویتیه. وقتی بو شف خو آویتن شکفته کی قنا شوا خو لور در باس بکن. لیبلی جچیا کفره کی مزن کت. دریه شکفته هات دادان. دشکفته ده آسمان. جهور گوتن ام نکارن جوی لاتی خلاص ببن کو ام بکارن خوی قنج شخدای خورا دعا بکن دبکو خودی تعالی مجوی روشه رزگار بکه. یکی جوان گوت خدای من ده او باوی من پیر ببون بریا وان من خوارن و خوارن ند مالبات و خدمتکارن خوی روزه کی اجبو چیراندنا حیوان خوی چوم چوله وقتی از وگریام درنگ چیب بو ده او باوی من کتبونه خو من نخواست وان شیار بکم و دلی من نرحت بو که از شیر دستی خود پیشی بدم اهل و خدمتکارین خود بشیر دستی خود از لیویا وان ما حتی بریا صبح کشیار بون از دوی حالی تمام زارو که جی لبر لنگ من جبرچی بون زار دکر وقتی رابون من شیر داوان رب من گرم وی کیش بورزا تکر به مجوی دری بفلتینه پشتی وی دعای کفر لپتی دریه شکفتی هنک و بو لهج نکاربون شکفتی درکفن مروی دن گوت رب من کچه کمام من هبو من زیده جی حز دکر عشقاوی کتبو دل من خواست کو ازوی بدست بخم لیکچه مام من قبول نکر داخوازا من رد کر پشتی دمکی خلا رابو روشامنا مادی هبو کچکش تنبون نچار ما هات با من کو از آلیکاریا ویبکم فرصت بو من خواست لهمبر 120 دینار بدنا کچا مامی خو بدست خم جبر کو خلا بو چاره کچک نما بو داخوازا من قبول کر وقتی از نافبرا هر دو لنگی وی رونشتم جمرا گوت شخوده بترسه مهر امنا بکارتی به حق خرانکه پشتی گوتنا وی اوقاس مجی حز دکر و فرصت کتبو دستی من دیسا جی مدف جی بردا من پیرا تشتی نروا نکر و پری مدابوی جی مجی نستاند خدای من کو من وی کش برزا تکر به مجویش کفتی خلاص بکه پشتی وی دعای دریش کفتی هنه که دنجی و بو لی دیسا جی هی نکاربون جی درکبن هوال سیان گوت رب من وقتی کی جبو کارین من بکن من کارکران گرت بو من حقی هموان دابوانا لیبلی یکی هی حقی خو نستاند بو و لی داو چوبو من جی پرین ویل باخوه شخولاند او پره ضعف زیده بو پشتی دمکی او ظلام هات با من و دعوا معفی خواه حقی خو کر من جیره گوت اف دوه چیلک پاز و خلام تف حقی تنه خودی حق گوت ای عفدی خودی تنازی خوب منکه من گوت از حنکا ناکم اف سروت تف شحقی تزیده بیه او مروف رابو حمو خست پیشیا خواه و بر تشتک تنی جمره نهشت رب من گر من ویکیش بورزا تکر به مجوی روشا خراب آزاد که پشتی وی دعای او کفری مزن لپتی و دریه شکفتی و بو اف سه هوال شکفتی خلاص بو بله قصه سه هوالین ده شکفتی ده آسه مابون وصا بو دوی قصه ده جبوم گلک شیرت درس و عبرتنه هنک جوان اون یک قنجیل حاشی ناچه خیر و قنجی مروفت که ای روژا قیامته و الدنیای روژه کی وره پیشیا مروف دو مروف چپ که دویج بو رضا خودی بکه سه قنجی نابن وکف هنک خیر و قنجین گرنگ هنه دبن وسیله بخشاندن و آزادیه چار مروف بخیر و قنجیان جرب خوب خوازه جیره دعاب که مقبول تره کو قنجین مت نبن امی بکیجان رویش خدای خوب خوازن پنج جارنا مصیبت و بلا جنش کاوتین دوی مروف هر دائم آماده به
6. Qenciya li dê û bav xêr û wazîfeyeka mezin e. Yê ji dê û bavê xwe re baş be, ê Xwedê alîkariya wî bike. Di vê warê de Xwedê Teala di Qur'ana pîroz de wisa ferman dike. Ji dê û bavê xwe re qencî bike. Ji wan re nebêje of jî. Wan hor nebîne. Dilê wan xweş bike. Gotinên xweş ji wan re bibêje, baskên xwe yê bi şefqet ji bo wan deyne û ji bo wan wisa dua bike. Rabbê min, di zarokbûna min de çawa dê û bavê min bi terbiye kirin. Tu jî di kalbûna wan de merhemeta xwe li wan bike û bi rehma xwe wan perwerde bike. Di ayeteka din de Rabbê me wisa ferman dike. Dê zehf bi zehmet zaroka xwe di nava xwe de hilgirtiye. Ji şîr ve qetandin jî heta 2 salan dewam dike. Ji ber vê yekê şikir ji bo min û ji bo dê û bavê xwe bike. Ku dê û bavê te dawetê şirkê jî bikin, divê mijarê de îtaeta wan neke, lê dîsa dinyayê de bi wan re bi xweşik muamele bike, li wan xwedî derkeve. 7. Xwedê ji bo nesla mirovan dewam bike, zewcandina pîrek û zilaman helal kiriye. Hezkirin, muhebbet xistiye navbera zilam û pîrekan. Lê nefs û şehwet carna mirov dajo gunehan. Divê mirov bi helalî pêdiviyên xwe yê şehwetê pêk bîne û bêheq destdirêjî li tu kesî neke, qena li dinyayê û li axiretê serkeftî be. 8. Malê dinyayê û şehwet çavkor, gohker û qelb weka kevirhişk dike. Ne? Şehwet agir e. Ji ber ku taqeta me ji agirê cehennemê re tune ye, divê em li vê dinê bi ava sebrê agirê şehwetê bitefînin. De, Xwediyê heq her daîm mafdar e. Ku xweşê me neçe jî divê em heqê mirovan bidin wana. Xwedayê me, çawa te wan sê hevalan ji tengasiyê xilas kir, me jî ji tengasiyê û kerbên dinyayê azad bike. Me, malbat û hezkeriyên me ji agirê şehwetê, ji neheqiyê parêze. Dê û bavê me efû bike. Li dinyayê û li axiretê xweşî û aramî bide me, bide dê û bavê me. Razîbûna xwe û razîbûna dê û bavê me nasîbê me bike. Amin. Amin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi'adedi zerratil kainat.